Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ni kermen hi namal ba habangi anujor ba national ba not is zonal tournament bangilale tu sen kila kam improve kan te long ni snokmen ro ka we namal ba napok jela jong ni ngala sajit bandai chaka world cup selection camp kaban salong ha ubai August telong ni kermen bal dangila bandai ba susu akan ke national tournament ta ni kini kiwi pakai players jom ni kermen makin ro kenla ban sajit kan sa world cup Kakin hon yele kai football ki samla kan thai ka jala ki badon jingduna ha ka bor ui ha ka mi jongka khat ar tere jamang arajar arpulai kilami nala ka jong ka jala bale yeshementa ha ka lempong yele kai football ka ban salong ha Jamshedpur Uttarakhand ya ka te ka lempong ka blatip kong ka National Blind Football Tournament ka ba penyat da ka Indian Blind Football Federation pan sedang nadu ka khatnyo terek hado ka arpau terek mentahi ubenai ya ka ni ka kunhon ka badon prangot Layalam dak samla riban din lingdo kabadai ka kapten haringkat usamla yaishan lang dakar kom uno hikai habaya kran baka samla riban din lingdo klai thu baka jingyo male ishemata ha ka tournament kadai ling ba ka jingyo rung na ka North East Zonal Tournament kabala long ha Arunachal Pradesh ha ka ba ha ka tournament kilaram dak sa ha ka jingyo kon final pat ka kon ho na nagilan namar ka jing i yakani ka jat jing ele kai batru ka mensim ka bathrang ban kiu shaprang Watla amdan ki ba ay ka jingiram ha ka liang kalet ka wan na dong shadong handay kini ki samla ki lasan yang para maki lingba ki scholarship baki yo ni ki school ha ka ba ki la poi shado kani ka kardan ka ba menta baki yo ban mi kman yala ka jong ka jilla sha ka te ka lempong ha Jamshedpur kino yele ka ay ki ban sai shimenta ha ka te ka tournament ki gantop ya ka samla Denita Lingdo Riwanda ka Mukhem Wanrika B Shailanti Thongni Saint Mary Lingdo batka Iva da hun lang mautho kadai i ribanden dingdo kila itu ela je selanti kakateng jonga de selanti itu wanri kakateng jonga de wanri kabe you can introduce yourself kakateng jonga de wanri kamkim kakateng jonga de yaishan khal te kini bentar ban kini kajing mi jongi menta ngimut ban yale menta ha ka IBFF Indian Blind Football Tournament National Tournament ka ban salong ha Jamshedpur hapo Uttarakhand Lano kan sedang kajinakan. kajing ilakai kan sedang na gudu khat new terik hadu arpu terik te kan thuplang bat kan the bat chenrang arpu south diki jalan kalengga India kinwania shementalang Lak benda tu keliap kena rukom pipoi sektaka thong buat lek silip sabat. Te kajing yo jongi banyashim benta ha kan national tournament menta ka dealing baba yashim benta menta usnem kadon ka North East Zonal Tournament hapo Arunachal Pradesh te yo banyashim benta ha ka tu ka tournament but ha ka tu ka tournament de ni poi shaka final but ni poi runners up te lingpa ka tu kajing le kai jongi hang tu tingi yo men sem namar ba hakatu tournament wat langi poi runners up ru handai yo ru ko ka personal award but ngayo i most promising player napo ka jela jongi te kata ka pen ai men sem shu yang ni king bangin ya le sementa pat hakan ni ka national tournament ka bamta Tengkan tena bat senrang na. Kishenrang ru ki dan ki ban ya le sementa te ngi pat mentang ni de ki tim jakan teken Tirik represent ida state nya Hoy sa ngilik represent ya ka jala Meghalaya jeng. ubah keluar kan ubah kan nomor ini Te haka blind football hi ngidon haka ground ngidon sangut ki players. Te kawai kalomba ibayo inang tu indai tang i goalkeeper. Ndai barokhoi ken deki khana ki bong yu isuda. But barokhoi ki players kin ngin haban blindfold yang barokhoi ki players ndai like notang i goalkeeper indai ibayo iken. Tingin don pada sa armut ki substitute bat ki coach bat ki goal guide du ken ki ban guide ki khana apor ba ya la kai Lingba ka jingesim benta jongi ha kana is zonal tournament ting sayo pat sakalat bang ngilong qualify pat bang indi sim benta ha kana national skill te katahis na kalian ke MFA SSA ki naman talang bat kisah ya ka kami kaya football association kadon bat ka Shillong Sports Association sa kiton jitem ya ka bamenta te sa ni kampat don kontaki ai bat ki hoy
te ndai ngi ong dadap kan ni tolong min approach hitin saya kiru kami ya don talang kita kan kam encourage show itu kena habang ya simbanta tu sisin hapo kanot is zonal tournament mo barok khoi hi ki team most of the team kendang de ki news ki bathamai sudah but hakatu ka poru porbang ya simbanta barok khoi hi ni klam ya yo ban ya practice ndangi shuya lek kuntung ni yo ni shakhot teng ya lek ya ngalum ngalang ki team barok khoi teng ya lek te hakaban ya simbanta pat hakan ni ka national tournament ka bamanta kan long ka jing kun ka ba kam yang ni namar ba habang yak piano jor bat kiwei pat ki team na kiwei pat jela pun na ki kila day ki national players kila don ro ki bala day ki international players te kan day ka ba yang ni bat ni haban ya persang bangin ya unwan hakata ka level ka ba bat kiwei ki ni haban ya persang kam